Урыстәыла Ставропольтәи Будионовск ақалақь аҟны игылоу ари арратә мобилтә госпиталь Аԥсныҟа амҩа иқәлеит мшқәак раԥхьа. 10 километр инарыцны амҩа ианысны аҩаш ауха аҟынӡа иааит. Дара рҭыԥ уаанӡеиԥшуа акгьы илырхит аԥсшьарҭа аҩны аиҭараҿы. Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба ахашаҽны даҭааит амобилтә госпиталь. Иара еиликаауан аҳақьымцәа рынхарҭеи аус ахьыруеи аҭагылазаашьа зеиԥшроу. Иҳәатәуп ахәышәтәырҭа ауадақәа аҩны ихагылақәа рыҩныҵҟа ишыҟоу. Иара убасгьы ашҭаҿ игылоуп амшьамбақәа. Дара рҿы ачымазцәа рыдыркылоит, ирыхәаԥшуеит. Убри анаҩсгьы азона ҟаԥшьаҿы аус зуа аҳақьымцәа рҽеилаҳәарҭа аҭыԥ ыҟоуп. Агоспиталь аҿы иааидкылан аус руеит шәҩык аҳақьымцәа. Агоспиталь ахаҭа аҟәшақәа ҩбамоуп. Џьарак ирхәышәтәуеит ковид зцәа иалоу ауааԥсыра. Егьи агоспитальтә ҟәша ахьӡуп. Уи аҿы ирхәышәтәуеит ашьақар, мамзаргьы егьырҭ ачымазарақәа зцәа иалоу. Врачи, медперсонал, который приехал в Республику Абхазия, опытные, которые прошли курсы обучения в Санкт-Петербурге, в Москве. Люди готовы в любую минуту, круглые сутки находиться на рабочем месте ради больных и оказывать медицинскую помощь, которая необходима сейчас. Иазгәаҭатәуп агоспиталь аҟны ишықәгылоу ҳаамҭазтәи амедицинатә мыругақәа, иара убасгьы дара ирымоуп ачымазцәа ирырҭаша ахәшәқәа, хазы аҭыԥ азалхуп арентгентә кабинет. Зныкала агоспиталь аҿы ирыдыркыларц рылшоит шәҩык рҟынӡа ачымазцәа. Аус ауеит ареанимациатә ҟәша ИВЛ ҳәа изышьҭоу аппаратқәа ахьықәгылоу. Зныкала урҭ рҿы ишьҭарҵоит згәабзиара акырӡа иуашәшәыроу фҩык. Арентгентә кабинетқәа рымоуп, лабораториақәа рымоуп, арҭ апалатақәа реанимациатәгьы ҳзахәаԥшит, ишахәҭоу кислородный точкақәа иҟаҵаны иҟоуп, насгьы ауадақәа убра ауаа иахьышьҭоу ҳзахәаԥшит, ишахәҭоу акондиционерқәагьы иамоуп. Еилкаауп ари ачымазаҩ ыҟоуп, аха ауаҩы дахьышьҭоу акомфортни условия зырҳала имазарами. Убри азыҳәан зегьы ҳахәаԥшит, аиҳабыра ари зегьы ҳаицәажәеит, амаршрутизациа ишахәҭоу ахәшәқәа рымоума, ишахәҭоу ацхыра рҭахозар, ҳара Минздрав аганахьала, ҳҳәынҭқарра Аԥсынтәыла аганахьала ҳрыцхраауеит ишахәҭоу. Агәабзиарахьчара аминистр убасгьы иҳәеит, Урыстәылатәи арратә мобилтә госпиталь Аԥсны ишыҟазаауа, ачымазара ковид зежә аганахьала аҭагылазаашьа аҭышәынтәалаанӡа. Даурин Аԥшьба, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.